Mga kapuso, mahiligon sa bamo og street food. Sa una, estudyante pa ko gawas sa eskwelahan. Una mo uli, muhapit sa agyud ko og nagabaligya og kwek-kwek ug uban pa. Bitaw karong buntaga mga kapuso atong makauban ang usa ka street food vendor dinhi sa Cagayan de Oro City, si Rainier James Sia. Sir Renren, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Good morning, sir. May buntag. Okay na po, sir. Sir. Sir, pila na ba kakatuig nga nagabaligya og street food? Almost mga 5 years, sir. Dati, sir, maligay isda. Tapos, kung maligay isda, padung na po ko sa construction labor. Pagkahapon, kay uli, naman mo, tapos na po sa kong kuya business yung Kikilutipura. Malay assistant ko niya. Pag umaling na to, sir, na dayon kanang tibali, naghininay ko og practice, andun makabalo, naghangyo ko sa kong kuya nga, og pwede, nga magsarili ko og business, nga aron mas mayo nga atong income medyo mo padulugangan. Eh mas diferensya magid sir og tibali kung naaya tay amo, medyo gamay rin atong itaon. Pero mag self business ta medyo baka dagon lugang pa sa atong pagnegosyo. Sir, sa imong pagsugod niini nga negosyo, pila sab ang imong starting capital? Akong capital level starting sa almost 1.5 yata. Kung halinon siguro kabalin mo almost mga 2.5. Kung okay ang income taga everyday o wala lay ulan bagyo-bagyo, nagyapod ko yung manit nga almost 500 pesos per day. Okay rin po sir, basta kayod lang. Mura yung tawag sir nga diligid malikayan nga atong kanya sales maka-sales ta sa atong negosyo na ang customer para na medyo ganahan pa ito sa nga magbalik-balikan pa nila nga nakaangay sa atong negosyo nga bilag-bilagmay lang start nga presyo sir kay ang Kikilutipura kay dis naman karon kay 12 naman kay siyempre mahal naman karong itlog tipura ni saka-saka naman ang mga presyo mo nga 12 pesos to me per serve. Sir, may winaw unsa na pud ang imong napundar tungod niini imuhang street food business? Okay naman sir, nakapundar gamay, nakapalit og gamit, kapait ko rep, tapos pundura nga stand freezer, tapos akong TV, 15 inches, smart TV. Tapos nakakuha ko DVD nga amplifier. Banda yon. Single motor nga TMX nga Supremo. Sir, kay lagi imong pwesto anaalang daplin sa dalan. Paunsa nimo ginasiguro nga safe imong ginabaligya nga pagkaon? Akong kasabak, ako igakumpra, ako piga process tapos magaling. Magkumpra karot, ako'y magpanit, ako'y mahugas. Kay nakabutang mo ko nga food handler sir, kay nakaseminar mo ko sa City Health. Malag binagmay nga business at least nga. Siya, comfortable siya nga, limpyo gid ang pan. Kaya ang customer mo gid usually mo yung masilay mo dahil nga limpyo ang baligya. Wala ko ni kumpin sa mga nga ang sakit ilang tiyan, ang amo nga kanang per play lang sa para murag genius lang nga pamaligya nga kaapya ko sa mga kumbaga kanang diri gikuha na mo tanan ang pagkaon bayad sa mong kuryente suga nating kalo ka sayo nga almost siguro pinaka dako na sa 400 kay medyo mingaw man pero dili gid sa pareho sir, dili pareho ang panahon isa na mingaw na isa medyo patas lang yun wala gid naiginan siya pero kaon lang okay na magyapon nga pan na business kay kung umaga affordable naman sa customer tapos medyo mas okay may yapon sir kung ang importante nga dili lang ta mangutang og kwarta sa 5-6 nga ato ipuhunan tibali ato ang palingkamot nga dili pud ta mo ma-close atong business ato yung ampingan nga sa maayo pamagi.
Mga kapuso, ug karon ipakita kanato ni Sir Renren ang pagluto niya sa halinon kaayo nga chicken balls og tempura. Magluto tag chicken balls mo na itong lutuon. Wow, makita gyud nato no kung unsa kalami ang ginaluto ni Sir Renren. Unya pag uli nako, muhapit ko dira para mupalit og street food. Daghang kayong salamat Sir Ren sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi sir. Kini ang At Home with GMA Regional TV.